Parlong, aling ini sangap kendia cepang ki kubor na YouTube jeng tip telah da pimpat subscribe ya kini ke channel. Subhaban subscribe kena mu pindu yo ki kubor ki bandangwan. Kat kum ki kubor ha ka kat pratarik ujelew. Om don bakot yang asya ka jingilang WPP. Ngadang day unong kersan ke UDP ong uba amasing kurba. Unong ilap election basyarkai ke UDP na soyong ba amasing kurba ulapan syai. Ba om syam ladon bakot ya usya ka jingilang jong ka Voice of the People Party WPP. Kabalalong ha soyong ha kini kikendiat sengi baladam. Deka jeng penpa uba amasing ha unong lum kubor. Kadai hadin ba kipaj ba kila comments ha YouTube. Kila keli syai ja uba amasing. Uba amasing ulai itu ha badon ka jingilang WPP ha soyong. Om syam ladon bakot ne ba pentip syau. Ulai itu ru ba kwa bantuklar tan ya ka soyong namar. Ka election MDC ka senong jong ka tap vote ha mau plang ding ye constituency namar kiyo ban tap vote tang ha ka MLA kata ha po soyong constituency ulapan chairu haba ulaj ban ra plakat ha ying sa UMLA ka soyong uba sen syar leng do kadai ka ba ulaj kerpat ya UMLA ba unkren ya ka bah thung kam thung jam ka ba uba Arden milar basayu moj presiden ke WPP uyaki halor ka jing jong ka jaj benreu ulaong bahadu menta udang day unong kersan ke UDP nadu ba unyon ya kabut hadu bakut kesan snem cu ulaong baha katai kesengi ka balong jingyelang ke WPP ka balawan lang uba Arden mauru udon ke jingyelang bat ki engineer ka tenat PHE bansam ya ka ha ki thain trang scan baro ka wei sa ka wei pat ka khubor ladaot uwei umasi bat di tang 1000 kilo sanu on bread ya ka do kenja selam ka basa di do masih hayaudu dang ting kipaj ba banthit ka basa di do masih hayaudu nadu balalap ya ka cingpang at sni do ha ki masih kala kenja hi selam bat kipaj ba nong thit do ru kila duna bha ha ka jing yenujor bat kipor ki balalej habai kren bat ki katu kat ningut kinong di do masih hayaudu kipen pau ya ka jing benyau ar ka jing ting jong kipaj ba ban wan thit do masih Marsin benaya ke cingpang at sni do ne lumpy skin disease LSD haki masih kila itu ru banamar ba kayau kalahir sebab palan ihap bandi 1000 kilo ha kasisngi bat kumta kimban se ban khangno ya kidukan ne syong ditang hadu siteng sngi a kaju kapor kila pensai ba kado kabakidi hayau kamdon jingta ya ka kot kekhia na baki ot bat di bej tang yaki masih ki bom don jingpang nong lum khubor habalet siau du ha kesengi sajany ula sakhi babon na kidukan besa di do masih kila khanglut namar ke jinghiar palat kayeu te kalahir bandiru omla di shu kibreu kiting henry ban bam om lelei namar ngi ot da ki masih babha ngim ot da umasi bolong kumtu laong uwei unong di do masih uni unong di do masih ulaong ru Baya menta kado kabadi kalong tang kumba sau bat san kilo ha kasi sngi ot uwei umasi tang sau hadu san kilo te shano on bread ya kado uloong ha kawei kaliang ha bakadau baki nong thiet kia bam ya kado shan bat ya kado snir uloong ya kado met pat kisang kinong thiet ru kila shule ro shu ulaban biang ba umasi boot bat di hayaudu udai ubobha Kublai Shibun, ngin say sempat hakiwai ki kubor.